ni shesheni ya Inooro TV. Mara tukuharireirie kirerebe hwaini President wa kana Uhuru Kenyatta kumukania kurumirira bukirira ili koreto ikierekerio wathani wake. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii. Mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani. President Ruto gutetera thabari ciake cia nja wa bururi akiwaiti koreto cia gwikenia edene cia kuguna bururi. Mojuria Angeri kugititania atongoria nene thirikari-ini githiururi-ini gia thukuru ya maguta ma bilioni 17. Hitio andrea na rukobe na ariaga mwana na bahati ya kunyita uhoro ucio ni undu wa ngui ya matha ici ya ni maronire ni rakugire turakiona ki ha mwana rake na kieha gwathana Nyashafa Juja thutha wa hiti gutharikira na kuraga mwana wa miaka 9. No netafarira ya kirerebe gatho cia mwanya ni unyitaniri waku mitambo-ini ya Inooro TV. Reto rekwa ni Wagashi wa Murioki, mutaurito na njira ya shiko ni Tracy Wairimu. Tukiambiria mohoro maitu hwaini wa umuthi. President wa kana Uhuru Kenyatta ni umukanetie kurumirira bukirira iria ikoretwo ikirekererio utongoria wa itena riake ne thirikari ya President William Ruto gukorwo iremithia nene cia uthii wa na mbere guku bururi-ini. Akiaria kanitha-ini wa Full Gospel mwena wa Mwingi County ya Kitui, Uhuru erite thirikari iria irathana etige ciegwatio kumana na kuremwo ni wira na tugatire muingi. Julius Karithi wa munene ni uratuhingurira mohoro maitu na riboti ino. Thutha wa gukorwo akirite kwa ihinda riria wathani wa itena riake ukoretwo kinyugutiro mahiga na gukuithio murigo wa kwambatira gwa thogoro wa muturire uria uhatikite a Kenya, riu President wa kana Uhuru Kenyatta ni umukanite na kuorota President William Ruto munini wake na atongoria nene thirikari-ini aria makoretwo makigiritania mathina maria a Kenya maragerera na wathani wake. Icirini riake ria mbere gicigo-ini kia Ikamba-ini kuma githurano githiru igongona-ini ria gucangithia mbeca kanitha-ini wa Full Gospel Mwingi County ya Kitui aumeto thutha ni batoni ya atongoria Azimio. Uhuru onekete kunogio ni murigo uria atugia kuithitio ciande-ini ciake wa gubandikwo ta kimenyithia gia kuharagania utonga wa bururi. Mimi sitaki ninene mengi. Na sio kwa sababu naogopa dozi hiyo ambayo ya kuogopa inaisha. Hatu tumetishwa, tumeambiwa nini, tumeambiwa sijui nini. Kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, sijui serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa, kama mama akikataa kuzaa, anyitirire ati no wa guthi na mbere na gukorwo ngwataniro ya Azimio One Kenya Coalition na akoria ati timethema maneno uteti wa kugayania muingi. Mimi sifichi kusema ya kwamba pale ambapo mimi nasimamia, mimi naambianga watu mimi ni mwana Azimio. Mimi sio mtapeli wa kuruka huku na kuruka huku, sijui ati leo iko hivi, leo iko hivi. Mimi nikitoa msimamo wangu, mimi nakala msimamo wangu, kwa sababu hivyo ndivyo tulifundishwa na wale wazee ambao wanatufundisha siasa. Kuwa mtu ambaye anaweza kumilika leo na kesho, sio mtu wa kuyumbayumba na hii ndio sisi hatuko hapo. Nayo batoni ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition matongorio tuni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka nimehitite gukana shuhura riboti ya mĩario ya ũiguano angikorwo ndikarongoreria thogoro wa muturire riri mbutu ya Kenya Kwanza
ĩhĩtĩte gũteanĩria ngirimiti ya mĩario ĩno gũgĩtuĩka Azimio nĩ kũgeria gũthingĩrĩria kweherio kwa igoti rĩa nyũmba. Kama hakuna kupunguza gharama ya maisha, msiweke sahihi. Nataka nijue kama unakubaliana na watu wa Western kama haya. Na sio kulazimisha yote, ni haki. With the cost of living, there will be no deal to the poor. Yani wasiposhughulikia swala la gharama ya maisha, bei ya mafuta ishuke, bei ya sukari, stima, kila kitu ishuke, sisi hatutaweka sahihi mkataba. Watu wa ukabali, hiyo mnakubali? Atongoria ikambaini maugite gutwarana gwa president wa tene na mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ni kionereria kia ati marakinyukia makinya mamwe muoroto-ini wa Musyoka ukanarwira giturwa kia president mwaka-ini wa 2027. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene. President William Ruto augite riria oha thabari cia guthie nja wa bururi ndakoragwo agithie ikeno cio gendi ende ni gucariria bururi wa Kenya umithio na makiria mieke ya mawira kuri mbeu njithi. Ruto augite thabari ici ni ciambite kurehera bururi maciaro na kuria makiria ma anake aige mabangeirwo thabari cia kuruta wira mabururi-ini matiganite maria mekiranire ngirimiti na Kenya. Karo Kinyugwa Mwaura na riboti ino. Thutha wa gukirirwo ni mwaho wa mung'ethaniro o hamwe na Kenya kundu gutiganite ni undu wa thabari iria ohete cia nja wa bururi kuma riria twikire mutongoria wa bururi makiuga thabari ici ni cirathukangia mbeca cia muingi. Riu President William Ruto augite thabari ici citikoragwo ciri cia gwikenia ta mugendi. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii, mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya, kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani. President arauga kwa ihinda riri thabari ici ni cirehete umithio bururi-ini na makiria hari kumathira mbeu njithi mieke ya mawira mabururi-ini maria mekiranire ngirimiti na Kenya. Lazima tupange ajira ya vijana wa Kenya. Tumekubaliana vile vile na huyu mama wetu Bore, yuko hapa, waziri wangu. Tumekubaliana na huyu Bore ya kwamba tuna sign bilateral labor agreements ili to export labor ya Kenya. Kila wiki tunataka export ya labor watu 3,000 ama 5,000 kila wiki waende wafanye kazi katika duniani kote, ndio waweze kutuletea pesa, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha Kenya. President arauga riu ni arariria thabari cia guthie mabururi-ini matiganite na itanya ria kuhunia muhuko wa bururi. Nimekuwa Saudi Arabia last week. Huyu waziri wangu amekuwa pale kwa balozi wa Saudi Arabia kwa sababu kuna vile tulikubaliana. Rais wa Ujerumani alikuwa Kenya karibu miezi 3-4 iliyopita. Leo usiku mimi naenda Ujerumani kwa sababu alituahidi ya kwamba tutapata nafasi ya ajira watu 200,000. Lazima niende nipange hiyo kazi. President aritia ari mwana wa Sotik county ya Bomet kuria athiete mahoya maria marehete dini itiganite hamwe. Ngiribotera Inooro TV, getwa Karo Kinyugwa Mwaura. Mojoria Ann Jerry Joroge ni ahithuritie maritwa ma andu aria magiritanitio na thuguri ya maguta ma ciringi bilioni 17 ara ni mubunge, minister na afitha wa ruhonge rwa rugamiriri wa icukiro cia Meri KPA akiaraniria na ithwe kuma kuria ehithite kurumirira watho uria arutiirwo ekinye wabici-ini nene cia ruhonge rwa uthuria DCI. Ni ataririe uria aheirwo mikana ya kuragwo agagutiga kuga maguta macio ma dithuru ni make riria anyititwo migwate na kuhingirwo kundu gutoikaine. Wangui wa Mwangi niwe wina uhoro makiria. Mojoria Ann Jerry Joroge uria uri gatigati ga githiururi kia maguta ma ciringi bilioni 17 riu araikara ehithite. Mr. Birech has been calling some of my colleagues, and he has called David Chumo and other lawyers so that we present Mama, his Ann Joroge, to DCI headquarters
and with an assurance that they shall give us bond of 100,000 cash bail so that she can be free. The question is, why are we taking ourselves to DCIA headquarters to be given a cash bail of 100,000 when she went the first time she disappeared? Why didn't they give it to her that particular time? Tukiaraniria nake mwe kuma kuria ehithite Njeri ni atariirie uria gwathire niguo ekoria kiariririo nyumba-ini cia mohoro. KPA Kenya Port Authority na akigira ofici na gicamania na mutumia wetagwo Ruse Ng'ang'a na akimenyithania na akijira hena mundu wake wetagwo Kaguru na twacamania nake ajirire maundu meri akijira kana ndina license ya kurehe maguta bururi-ini ngimira candire akijuria kana ni ndi member waria marehaga maguta thiini wa bururi ngimira ndire wagatatu akijira no muhaka nyonane na president we mwenyewe na nyonane na CS witagwo Chirchir. Athite na mbere kugweta maritwa mari aranirie nao aria ni minister mubunge na afitha wa ruhonge rwa KPA igiri-ini ria kuhonokia maguta make. Ndiamanitie na mundu wetagwo Jeremia Serem ni mokite mariaguria maguta kwari muthenya wa Friday ndio kwa Friday makejera ni mekwandika contract na wakiri wao na Jumatatu ni megucoka mone kana mekwendia maguta macio G2G kana mekwendia off takers macoke moke Jumatatu hwaini Jumaine marihe maguta ndoka Nairobi niguo ndarirwo ni gutwarwo ofici ya Chirchir na githii akijira maguta ni magarana ngimera maguta ti magarana maguta ni makwa na nirarehire maguta. Ni atariirie uria athagathagirio na kuheo mikana riria anyititwo migwatani andu aria mamurutire gikara-ini kinene kia DCI akiragwo ni ekuragwo agagutiga kuga maguta maya ni make. Kimera ndamathaitha mutikanjurage statement ria ndaheana kana ria ndandika iyo niyo ndinayo nacio niguo horo wa ma no gutura uri horo wa ma. If we go there today and they lock her up, then we'll have a problem. She might never reach parliament. So let us make sure that we have gone to parliament first before we can be able to go and listen to what these police officers want to tell us. Ni anyururetie miario iria ikoretwo kuo ya gwikirira nganja uhoti wake wa gukorwo na muigana wa ciringi bilioni 17 akiuga tirita ria mbere arageragia biacara. Wira wa maguta ni ndambiriirie miaka 33 mithiru na ni ngoretwo ngiruta wira ucio na njira iria yagiriire na ndiri ndakorwo ngithukia wira wakwa kana ngate wira wakwa. Athite na mbere kuga ati biacara-ini ciake ciothe ndari hindi ari ahura biacara na arugamiriri a thirikari ya President Ruto ona kana iri ari ya President Uhuru wa Kenyatta akiuga ndekunoga kuhuranira kihoto giake o nginya ariho maguta maya maria arauga mayirwo ni thirikari. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Ni wega Wangui wa Mwangi tobe tuhumuke o hanini tunone turacoka tuthie na mbere na mohoro mangi. Nini una watchingi kwa hivi sasa? Kwa hivi sasa naona kigosho. Kigosho? Yes. Naona mugithi. Sawa. Sasa juu story, daily winners wanakula 100k. Weekly winners wanakula 500k, that's half a million. And the grand winner anakula milioni 3. Hapo sitoki. Una USSD code unafinya star 487 star 3 hash. Alafu unacheza na either 50 bob ama so moja ku get points. Sawa? Haki nitajaribu. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. No ujira ndikwaria. Aca hatire. Niki? We no umuhurire. Njira ndigugutuira. Tilapia njuge nayo ni ikaga wega na ni all season ni hindi ciothe kwina heho kana kwina rugari tilapia ni ukuhota gu survive nayo muno. Jagereire kurehe mami kana tata janki haha na mahiga maria ndirarehire no mahuthike kuhura Prithvi aigatwo guku.
shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. The Harbourland Limited nimaragwita onyite itemi hali urimi mwena wa Malindi nimari na project eretwo Zuri Farm ereriganetie na project ya Galana Kulalu varavaraine ya Salagate Bypass magaite na acres hari orederio kuma thogora wa shiringi 250 ukiriha cash noni geno ulihe kahora ulihe shiringi 300 tuhurire thimu 0707 177 177. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. The Unclaimed Financial Assets Authority UFAA ni magagucerera we muikari wa Murang'a kwambiria tariki 22 nginyagia tariki 24 mweri uyu kuria Ihura Stadium niguo konegererio kiria kiri giaku kiorire hau hakuhi nawe indo ici ni ta mbeca iria ci account-ini iria ci dormant, insurance policies, unclaimed shares na indo ingĩ nyingĩ iria ni ciaku kiwatho. Riu kwigwatĩra indo ciaku ni ũhũthũ makĩria cerera www.ufaa.go.ke kana uhure *361# kana ucerere ruhonge rwa Huduma Center ruria rwi hakuhi nawe. The Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kuvaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa stoli yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Wajoeli nini urathekerera taitu ciakwa ikiura? Ndakwirire kuigithia ngondo ni Brico Home. Ni hokeku na bei ni facirire. Ta Christmas ino ri wagura mugunda marakuhe mburi me. Na ici cietagwo shopping voucher. Kinya gift hampers. Jetawa Paul Waiganjo. Ali Christmas offer na Brico Homes Limited. Twina broti guku mwena wa Ruiru East Kamakis na thogora wa 750 matu 300 na Joska Mala 480. Payment plan up to 6 months. Kwa uhoro makeria tuhurire thimu namba 0721 077 077 kana utosherere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com wakanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. Tubet! Tugakunyita ugeni mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro
Negukirete kieha ihoru itura-ini ria Nyashafa Juja kaunti ya Kiambu thutha wa kamwana ka miaka 9 gutharikirwo na kuragwo ni hiti. Kamwana gaka karatharikirwo hwae waira na gakiuma mathomo-ini ma kanitha na marari hamwe na ciana ingi 4 ende icio ni irahotire gwithara. Aikari ni mashakaite kuongerereka gwatharikira cia nyamu mwena ucio na riu ni marakaira thirikari marehere kihonia toria Njoki wa Kibesha aratariria. Kieha, guoya na kimako nicio ikirite itura-ini ria Nyashafa gicigo mbunge kia Juja kaunti ya Kiambu. Thutha wa hiti kumirira ciana 5 ikiuma mathomo-ini ma kanitha muthenya wa Juma na ana marahota gwithara no kahe kamwe ka ukuru wa miaka 9 gagitamburwo ni hiti nginya gagikua. Laini ira ciana iraheanire direction ya long direction kure hiti cia coka riu andu mambere guthie long direction mundu munegu arokira murikete arakora guoko wa mwana ucio haha riu hiti irabatire mwana uriku wana ukuru wako yabatire na urugo na andu magioka nengi andu magana turagibatana urugo niguo turacoke kuona mwana haria ithaa ria kindu thaithatu na tugikinya hau hiti ona na rukobe na ria mwana ha na bahati ya kunyita uhoro ucio ni undu wa ngui ya matha ici. Aikari ni matetetie ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS ni kiria maugite ni kuhinga matu kuri makaya mao makiuga thengia wao kuhura riboti ofici-ini cia KWS gutire ikinya rikinyukagio. Ni turi arakaru biu tondu kuma mwaka muthiru tukaigua mwana wa ng'ania ni ario mwaka muthiru mwaka utathirite tukaigua ng'ombe ni irarirwo riu ithuĩ turi amaku muno ithuĩ no twende kwira thirikari ni imenye muno uhoro wa mikarire ya guku tondu andu ni aingi no guka maragiuka manyamario ni nyamu tu hatiri kindu kingi kiramathinia na riu wakiremwo ni gwika uguo tugwika atia tukurora nako ciana ici itigugithira ona andu agima makima kuria witeithie mai ni maingirihire o agwa no kuoyo ni hiti ukario. Oho aikari ni moretie mwene githaka kiu ambiririe mutaratara wa gugithondeka makiuga gitwikite kimamo kia nyamu cia githaka kuona ciehithaga ihinga-ini na gucoka gutharikira muingi. Githaka giki ni kia mundu umwe githaka giki giothe katayuka irige ke kana hayane andu marime tondu githaka giki niko horo wothe ni githaka ko hatiri githaka ri hitigi yuka guciukia ate na gairo kwa micini ciuka githaka ni kiriko giki koguo githaka giki ene githaka giki mamenya me gugika to megore no thirikari igaga gaturaga miaka ni kumada ndokire gukuthika makiria ka 25 years utige gwe kodu no hitije kagate ciuka ko hitire makore bari mene maria igokaku guko koguo no tugeria ora thirikari ngihota ene megunde no mairigire megende no goti ugo maheane kurimwo ekuremwo tona ukimaga irio na kwaremwo hitino igucoka ciherera cithi. Family ya mwana uyu ni remetwo ni kwaraniria na andiki a mohoro makiuria maheo ihinda ria gucakaya mwana wao rere mwiri wa kamwana gaka utwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya General Kago Thika. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Njoki wa Kibesha. Gukinyagia riu kaunti 33 nicio ihutitio ni mbura ya El Nino riri micii itanyiheire 80,000 ihofanirio ni muiyuro kuringana na riboti iria irekereirio ni thirikari. Kaunti iria ihutitio makiria ni ciambatirite kuma 19 nginyagia 33 thirikari ikiranira mitaratara itiganite ya guthaitira Kenya kumana na mogwati maria maumanaga na mbura ino. Wabui wa Macharia ari na riboti makiria. Kaunti cia Mombasa, Garissa, Tana River, Makueni, Meru na Busia ni imwe cia kaunti iria ikari magagitio na njira nene ni mbura ya muniko iria irathie na mbere na kura. Kuringana na riboti iria irekereirio ni thirikari, micii itanyiheire 80,000 niwe hafaneirio ni mai na ikari magatigwo matari na uikaro guku angi makiuragwo ni mai maya. Maji ni nyingi, iko na mtoto, iko na mizigo, wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda unabeba na kichwa na hatuwezi sisi pia. Nataka darbala, unaomba darbala. Hali ni ya taharuki sasa ni kwa kutoa vyombo na kwenda mahali ambaye inastahili.
Riboti ino erekereirio riri timu ya mwanya iria iratongorio ni maabitha ruhonge rwa Coast Guard mari mihango-ini ya gwethana na miri ya arumeri aria ngari yao irathereririo ni mai daraca-ini ya Ramasi mwena wa Lunga kaunti-ini ya Kwale. Ngari yao muthemba wa Land Cruiser nirikitie kuonekana no eri aya na aria ni maabitha ruhonge rwa KRA matirari thiini. Hamwe na mitaratara iria thirikari yaniriire ya kung'ethanira na mogwati ma mbura ino ni uhuthiri wa ndege mihango-ini ya kuhonokania ona gutwara dawa na irio kuria kuhofaniirio ni mai guthondekwo gwa ceceni cia ukinyaniria wabici-ini cia maabitha a mbiraru niguo guthurima icigo iria iri ugwati-ini. Oho nyitaniri wa honge cia thirikari uthaitiri-ini kurekererio gwa kigina gia guthondeka indo iria ciathukangio ona ugitiri kugacirithio kambi-ini cia aria mathamitio ni mai. Na national government pia wajaribu kuleta chakula haraka. Manake watu sahi wanahama na hawana chakula na wako na watoto wajawazito, so tuna urge government wafanya bidii waletee hawa watu wetu chakula. Watu hawa tumewaahidi kwamba leo jioni na kufikia kesho itakuwa tumeweza kuwapatia vifaa vya kuweza kujikinga wakati wa usiku, ikiwemo mosquito nets, blankets na vifaa vingine vingi. Na kuona mbura ino iratanyo guthie na mbere nginyagia mweri-ini wa Dithemba, thirikari nene yuritie thirikari cia kaunti kuruta mbeca makiria cia thaitiri ona mahingure njira cia mai mifuteti-ini. Oho a Kenya moritio mathamire kuria gutagiaga matuika na miaraho ya mai noho metheme gutuikania barabara-ini iria ciarahite. Girifo tera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Masheria. No ujira ndikwaria. Aca hatire. Niki we no muhurire. Njira ndigugutuira. Tilapia juge nayo ni ikaga wega na ni all season, ni hindi ciothe kwina heho kana kwina urugari, tilapia ni ukuhota gusurvive nayo muno. Jagereire kurehe mami kana tata janki haha na mahiga maria ndirarehire no mahuthike kuhura prithvi aigatwo guku. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709767000. That is 0709767000. Dakuri oigwa mugambo wa gaka ukamenya ni top care tugitinangia mathogora ma migunda. Riu guku turi ni Joska mugunda uria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only. Toiga ngiri magana meri ma 95 peke yake. Guku turi Joska na kuwa juja phase 46 ni 595,000. Migunda ino tukuirigeire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega. Tucerana Roiro Town, Greek Towers, first floor kana tuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Muremi wa nguku na ni uracari uri ungiagirithia urimi na wendia wa nguku ciaku. Na Research Incubators ni marakwenderia incubators cia kwambiriria matumbi 150 nginyagia matumbi 5,000 na magakwenderia na thogora wa ciringi 30,000 nginyagia 300,000. Oho twina incubator components, machini cia guthondeka irio cia nguku na indo ciothe cia ureithia wa nguku. Ni twendagia tucui twa nguku twa thiku imwe nginyagia mweri umwe na thogora wa kuma ciringi 100 nginyagia ciringi 240. Na Research Incubators, improve your farming.
guku kwa Alpha Mabati. We customer witu we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Editwo ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Itikira ni uremetwo. Ndiremetwo. Ndaigua yo ati waremirwo biu. Uyu aremetwo biu. Ni uraremwo ni hau. Na nie ndi wa hau. Mzairi uria cire gukorwo na ndeve 10 ni undu wa kwiganira. Ni ukuona eno muikaraga. Na ingi ithatu. Mzai mandeithia. Ke ngutwari kwa riri kwa Boldrick Properties magwakire mugayanagire. Kaba kwearia tugwakire nyumba ya gukomborithia broti-ini iyo yaku. Renti tugeyane na gicunjĩ kia 65 nawe urie gicunjĩ kia 35 ha ihinda ritakirite miaka 13. Aranirie na ithuĩ kuhitukira 0720 626 696 kana 0735 003008. Tusherere Gong Road Marsabit Plaza 4th floor room 403. Boldrick Properties, gateway to a better future. Twegire mathako-ini kuria Biniam Mehari ni wohotire ikereka ria 23 ria mahenya ma Great Ethiopian Run na Kemel Kinat Wudu ashagarara mwena wa airetu. Mehari arikiri ihenya ria kilomita 10 na dagika 28 na sekondi 19 na Kezinebe Ayela arikia ewa kere guku Jirata Litha akirikia ri wa gatatu. Wudu arikiri ihenya ria airetu na dagika 32 na sekondi 27 na ke Mergerutu Alemu arekia ari wake ari guku Tekoma Amare arekia ari wa gatatu. Mahenya maya maruguririo ni njorua mahenya guku bururi-ini wa Ethiopia Haile Gebrselassie na moroto wa kuhukia murimu wa polio. Including people who comes for a different organization, different embassies, different government office, and including the president. I'm really thanks to God. Na hau neho tugutirihira mohoro maitu ma kirerebe hwaine gukorwo gigutiga moko-ini ma Derito Waihura thini wa direct tu ya kirerebe tucemanicie hada thaa 3 ritwa riakwa ni Wangeci wa Muriuki mutauritu na njira ya ciiko ni Tracy Wairimu.